Hello, Tashidele to everyone. Welcome back learning basic reading Tibetan language. Today we are part 5 reading practice. So we're going to practice Heart Sutra Sherap Nyingbe Do. Okay, let's start. Sa ta 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 naru to nga tong pa nya kigu ni ta ni tong pa ni la sa le ka ya ta kya nga kyang le kyang kau sa shabyu suk ka sa suk kau sha na shin suk shin ma ya kigu yi na yin na naru no ma yin no da dengbo de pau sha jigu shi na shin da shapyu du de shin du ca naro co ra col wa da nga dang cor wa dang ao da shapyu du sha dengbo she sa she da nga dang du she dang ao da shapyu du pai da cha dengbo che da che da nga dang du che dang ra na ta na ma nam pa ra par nam par sha dengbo she sa she pa she pa ra na ta na ma sa nam sa ta 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 na ro to nga tong pa ha na ru ho tong pa ho sha a chung sha ra kigu ri a kigu hi ri pa shabyu pu shari pu da dengbo de la ta 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 ra tar de tar cha naro cho sa che tha ma sa tham cha ta che che tham che tong pa ni le kyang suk shin ma yin no de shin du chor wa dang du she dang du che dang nam par she pa nam tong pa ho shari pu de tar che tham che sa ta 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 na ro to nga tong pa nya kigu ni ta ni tong pa ni da dengbo de mao ca na chen nya kigu ni ta ni che ni ma dengbo me ta me pa ma sa kata ka e ta kya dengbo ke sa ke pa ma ke pa ma
áo gác cá sa gắc pa ma gắc pa tharata dhagigu ti ma tima ma dingbo me ta me pa tima me pa tharata dhagigu ti ma tima danga dang Bharata dhala dalwa dalwa Bharata dhagigu ti wa tiwa ma dingbo me ta me pa tiwa me pa ganga gangwa ma dingbo me ta me pa naru ho me pa ho sha achung ragigu ri hagigu hi ri bhashabju pu shari pu da dingbo de la ta 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 wa sa we na ta we na sa ta 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 na to nga tong pa nya kiu ni ta ni tong pa ni la tong pa ni de chen ni me pa ma ke pa ma gak pa tima me pa tima dang dalwa tiwa me pa gangwa me pa o shari pu de tawe na tongba ni la Gấu xá sập vô súc cá xà súc má đừng bố mẹ ta mẹ súc mẹ Chá nà rò chô ra chôr wa má đừng bố mẹ ta mẹ chôr wa mẹ áo đá sập vô đú xá đừng bố xế xà xế má đừng bố mẹ ta mẹ đu xế mẹ áo đá sập vô đú Pai ta cha đừng bố chế ta chế Ra na ta nam ma sa nam Ma đừng bố mẹ ta mẹ Du chế nam mẹ Ra na ta nam ma nam Pa ra par nam par Sha đừng bố xế sa xế Pa xế pa Ma đừng bố mẹ ta mẹ Ma ki gu mik ka mik Ma đừng bố mẹ ta mẹ Mik mẹ Ra na ta na wa Ma đừng bố mẹ ta mẹ Na wa mẹ Sa na ta na Ma đừng bố mẹ ta mẹ Na mẹ La cha ta cha đừng bố chế Ma đừng bố mẹ ta mẹ chế mẹ La shabyu lu sa lu Ma đừng bố mẹ ta mẹ Lu mẹ Ya ki gu yi ta yi Ma đừng bố mẹ ta mẹ Yi mẹ Gấu xá shabyu súc cá xà súc Ma đừng bố mẹ ta mẹ Súc mẹ Súc mẹ Chorwa mẹ Du xế mẹ Du chế nam mẹ Nam par xế pa mẹ Mik mẹ Na wa mẹ
na me, che me, lü me, yi me, suk me. Tông ba ni lê chẳng súc shen main no de shindu chorwa dan du she dan du che dan nam par she pa nam tông ba ho shari pu de tar che tham che tông ba ni lê chẳng súc shen main no de shindu chorwa dang du she dang du che dang nam par she pa nam tông ba ho shari pu de tar che tham che tông ba ni de cenyi me ba ma ke pa ma gak pa tima me ba tima dang talwa tiwa me ba gangwa me ba wo shari pu de tawe na tông ba ni la suk me chorwa me du she me du che nam me nam par she pa me mik me nawa me na me che me lü me yi me suk me. Okay, we finished part 5. So you can see a link below this video and click on the link and download PDF file. Enjoy learning basic reading Tibetan language. Chema Jayong. See you later. Bye for now.